Siasa ciangaukana one ciukite ndene ya kaunti ya Meru na nyuma ya mantu nende kwithira ya kiaru ati gavana wa Meru Kawira Mwangaza na munini wawe batiki Imwe nturobona nitinende muthutrayo ki siasa au kantere chenya mbene ntuko Jumapili mubunge wa TNS Mporo Abori etari kuona monga kwithira kwina kaunti ya Nyambene no ntu banyambene ni bethirite bakinyamaru na kinya watu witi na mbere ndi gavana ro urikuo Thaa untubo ndibonekanite kuwatwa mbaruni ya bunge mwanya ba kaunti ya Meru na bakuwa bakethira baikero waria mbunge na kinyo karanthi na munini wa rais bemwiranire ndekethiredi kumbunge kenda Meru yitanu no twika kaunti chile unturobo kuoneka kureta muthutrayo munene muno yo ki siasa ndene ya kaunti ya Meru amona bo kinya mbunge ya kaunti ya Meru ni kuonekana yakaya ukanite kaitene kanare MCs bomba kuonekana kuwata mbaru gavana wa Meru Kawira Mwangaza na bange bakionekana kureana no tongeria bwawe onde MCs bakwithira bakira ajumbe bareke kuruta ngui cio bakiwa ngui cio kuolerirwa kaunti wita na mbere ni ngui ya MCA ndete ngui ya MP ba kaunti ya Meru tukuborekire mubango ya siasa mundi bo tukethea tukolelia ni bio biongo biwita na mbere ndene ya kaunti ya Meru siasa isi yite Thaa iri kachiumba wa Meru witi na mbere tukethea tukiwatanira na Elias Murega ura wa MC wa Karaja wa municipality na GR Kinotura ni mutaalamu wa kisiasa tukolelia ntubo kire mubango ya siasa ni mbere yana tukudurandite kire Nteto chioro the Imwe kiriga kumira ntere cia mara nyuma ya mwiri utina kiongo na maru kuoneka na Boris wetwa pe yabashe mwiri yo twakuretera mutaratara yo kugaukania county ere kwendekethwa kubwithika ndene ya county ya Meru kuringana na katiba ya Kenya MCA wa Kithii mwendethile kuwatina andu na gavana ndikaumwira nara kutitite boya ndene ya county ya Meru kenda ethira kibwithia urakubatere nekire aro siasa turimurika rukura rukuoneka kire atongere baraba thuri na kura ndene ya county ya Meru Anko watu ni kile Nteto chioro the mwoni beto wa MUTEMBEI Edward moneto wa madhidhio ni Purity Richard. Tukambriria MCA wa Kithiura no we mutongeri wa baraba kaindene ya mbunge ya kaunti ya Meru mwandeithile awite wetika ina andu na gavana wa Meru Kawira Mwangaza indi ni kaumwira na arati titibo yake ndethira icokanirie nyumba ya Weru kubatere ithile akera witewe batiumba kuthira bakinga metho bare MCs ba Meru bakiona gavana atiwita boya indi baraba kona yakabatiwita boya ngui oba kurita ya MCA ba mbunge ya kaunti ya Meru kenda kwerekania kaunti irita ngui urakubatere mukiri wa mithika aina Nteto uritwa ni antu bakarie ukawa kethira ikarie ibete MCA kaethia tafadhali utwaili na we karie karaukuo tikinya kuona ntu kwina kaethia imearie bamwe bakarie wandine ya Kithii tigania West KMCA wao mwendeithile iretumite ikundi bia ntere ibikabwithia mucamanio no muwatoge ni kenda kutheria riera aruare tukwatane na twakintu kimwe na kuya na maendeleo na utwaria boya na tukuwerua akwiya ruare na utwira tubwithirie yonthe iratwirite na kumania na mucamanio yo manto yara kariba watanirite itukorwa mangavane tontu tumwendete barutani nguna mwenda arekana Nteto chibara bachindirwe itukorwa bakinya babachindirwe na bo baitikirie mwenda no MCA mwanga 2027 bado imendeleo tukwenda manto achiacha chacha ijarekerie gita bado imendeleo tukwenda aturi bakarie akiaria mwenda wetewe ate na ndo kanothoku kinyabore kuna gavana county Meru Kawira Mwangaza indeu ni mwengo etiawe iraegi katiba kurita oni tolo inte korwa gavana ni na gavana otero boiko murumete ko boiko murumete lakini ngono ndo boto tabo ante burete boto tabo ega na ndo na ibo tabo ya karingaringambe ibo tongorio burio kumania no ntobo akari barombete gavana Kawira kuritaniria ngui amwe na MC urabongo bathurire atogwira Kawira akenda utumira mengira tunyinga tu totere twina Ntoto tome kethe itobendete katubo twithingira kura batutongoria lakini atiregerio batumira bayo twangangiria mendeleo na mwende heshima nonto itomutete twimuthura na nya tumuthurite arabo tumuthurite kinyaga nonto imwaneto na itu twamuthurire na mwaneto heshima ona mwana no oke na mwekoro na ciere na menye mwana mwenda ni mwanoke na mwe heshima rira akwirwo mantu atiagirite
ni aringi kura ba Kithii baba wachiru heshima batu turia ringi bakura ba Kithii itu watero heshima mwenda itu tumuigetie kura itegeria mwenda leader of minority ndene county assembly Meru mwenda ro kwa ndia Kithii aririe nyambene renjon na aririe tege minority lakini terera mwenda akaria we yakuwa ngavana etika ite yaburo witaka bakathuri gakobi oversight mwenda ni MCA tumuchalete na twenyumekie witie winame Agithii we ye ya na MCA umwe na kethera kurungi ukeyanwe mutiaire mwankene oginjai kana muthara Madam Governor mwenda rira akabwithia oversight kana rakona ntubutu itabubu ya island of minority wa mwailia MCA wa Kithii wira antu ba Kithii kana muntu ngia tumira kanya kugura antu ba Kithii mweshimwe wenu na korona Governor mwenda tikorona we na mwenda imwana oku nangikwira ngavana iwate ameriete tuika no nturiroge ya Kithii ukiaragia Nteto cia mwenda ukiwa utikuthigirira mwenda na kurwa uwe etiwe ito tureterete MCA ungibandria ukiwa nuoretete ndene akarie ngavana nete ukinene ngukura iroro wa tutia no ntumweshimwa mwenda tumuchalire tumwendete na twirigirite mwenda aturitira ngwe untobo nene sana mwenda no loterete urarare MCA David Kaithia Kiara akiwa kauchokanya konde karakona kendo muruthania na gavana na kinya kariba Kithii na riwi romba riawe ki gavana Kawira na andike Kaithia ibuko ndandika Kaithia babu na andike Kaithia andika Kaithia mbwa Kaithia kaambise arege goithe kuthilungana anturene na tumera iromba riri wa timbaru kinya ni akariba karie kumanja nu ara turakurwo nkundi ururi aku o maandamano akumira Kaithia kuringwa ambi murire ngwebro uretimenti nembe agwa thio muthilungana twemona TV no theri na uri rwembi arege kuthilunga nturene no mutumera kura mwenda ithile ukagwethe orendo murongo akio we muraniro ni auke akona ngwe ni auke ntukura wari ro no urokandika Kaithia irwa chime bikuthira biana Kaithia akona ngwe ukathilungia mwanetu we muthilunga kegenda baro na mutono ina moni ngweto bichina aute ngwe arute atiani ndaitari ndokta na PhD bate yane no to mwenda na Kaithia bende reka reikuru yanithia ende mwenda na Kaithia bende mona bondi ba Kithii aibwa turutere mbi Kaithia ateme loro to mugila mwenda ateme mugila roko Kaithia wembi mwenda wembi nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika tukirekana na utwetekire Nteto cia kumakania nyumba ya Nteto kumbuka ati kwina mureyoti na kiongo na ichunchi bingi yukuoneka mureno yumwe nterese ya nkanja mithero na borisi weto kia kumakani borisi inde bakinyire anto no yoasia mitaratara yo chwana mureyo ni ambiritie oreko kwerekana kumbeka ni muthwandi no yukitie mureyo nyuma ya yukwethira yukioneka no yuiki anto angi ara suburia ina nyama yonekete ikarikarere tiete akaribau no na kimako kinene mureyo nende withone kwethira yuro ntomurumi omwe na rieto ando miano militi oro kwerekana kura tuko inkai Ndhiru Martin Mwambi ana ripotie Atori bantoria giankanja wandia mitheru kiri gicigo mbunge kia Marende batigitwe na kieba na nkinyogwa ya bonene nyuma yo mwe wao kura na kwirikana onetwe kirinyani gya kurigarania kirantha kia ketari na kiongo kiega yaturaga kwinja na ni baambiririe kumusachi oguko iria ya mujie bagwatana na ba ankwae na ni bezire bathi baambirie kulaitha nkinyeri mani ringi rinjari gutukirithia muno rina nkaji tambankas itikweleka no tojinje to ikatina tukona ikirege to stairs riu na ne bakuga ne batonyire ku na bathike pati mwe akirima kiu ne bakarieta kapa kona mwele nusu kuringana na nthaka ya muchuyu ithemeriti wa ndomiano aurire na bakora itharaitha muthenya we munthi barona kinuchukia mwiri wake uri kirinyani kirantha kiake James Muremi aturaga kwenja ndamu imbithi iri nyombani ya Muremi na kuri na nyama induge choria ni kiri nyombenu na ne tukire twethira muthakwae twamwira na tuconie elimani tone nembi kuno ntone tunaseretwe kwingia kiola na leto sonile netoni mwele wenusu na letoni mwele wenusu we munenge kiongo washoka walengerwa westini tione tumile no letoni ta mne mtu atenkyumba gweshiria gushoka kuruta mwele uno ntu no ene mutemweka kiongo no diriboti to dia kulinga kwa munene no tukutwe tutigire amwekaretie
kagita nyuma ni barathi kuringa riboti kirigitwo kia borichi indi kimakania bagucoka na borichi barachwa mwere ara baguchwene indi batachuona na James Muremi urokuri bantu agwa atakuoneka no le tucokire ni twithire ne ukiri atua ya kuthina gukia mwira kubitha na leo kirie mwire kwatika kubitha ni tucokire twa ucunguza kwatika utikuoneka no ni turetete anene na ni twaringite riboti kunde na twaceka mwire kwatika ukurike kura no thiini wa nyomba ni kura ina nyama ira ararugite ja mwire u na ni kura ina ndamuku na mauntu mange na maingi na ria urire ni tugerie kumuceria na kula tumuonire ni twithire kwina murigo arai nau no ni aumbire kubitha twaucire utamba kuona no ntu ni tukinyire nao kwiriti na no ende tususpect kwina gintu ala kamatite ke party mwe ya mwiru no ntu ni kurai na nginyingi sana muthia ngwataniro ya tori na nkinya borichi bararingaria ngaguchwa Muremi baramugwatithania na gwikirwa nkono iborichi indi mwiri utironeka arocho ibwa mwiri uju bukathi na mbere muthenya waru tontu bubu ni katu nkuga ati mwiru uguo kwirwa ati no guchwewa irima taino utijionanga kungi muno marima tamama kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mogambi. Wewe Martin, siasa cia kwaine county ya Meru ni cionekete kumatuka wora ku kianende kiure kire kinene kariba Meru baicure ni mutaratara wikuyubati utumiro kenda kwayania county yu kuringana na katiba. County ya Meru ni gwiriro nde kwithira kianu no twika county icile na katiba ni thirite itaria buboro ntubu batire kwithira bwete na mbere atongere bo Meru bakioneka kuwatu ntubu mbaru ende kailene kaki siasa. Mwandiki wetu Nteto Boniface Mongera na utariria ura katiba kuwa kirimantu igie kuitania county ndene ya katiba ya Kenya. Na kumani aroriro itororo kwa ruaro kwa ne county Meru jaire na ndito thingatiri tinya to gwathani gicoke katiba ya Kenya kira kiura county batere kwithire gawa enyenyiwa kana nyekiongerwa kuringana gicoke katiba ya Kenya 157 na tindekithire kithire kiumire kithire nyari gwata Nteto shakisha kemwingi na umbiro ja county kana county structure no mwanka mukondo jo kure maoni jwithiro jwithingatirwa ndara chembere buru nene kuja nethuganio kwithira bakiandika mendekithiria jao kana na gichonko draft bathiria kwithira bakiandika baumare na betekire constitution ya nthiguru ne Kenya kwithira bakithira saini aria babatera kwithira bakithira saini milioni 1 kira ringi kura baria batere kwithira benyira county 24 okorona ku mbesha shondiri kithira kiendeka cia gwitithia Nteto jina mbere no mwanka ene thuganio riri ubakethira berungamira kuma mibukone yao wona bothurania na bathiria kuringana gicuci kia 157 kiriuga bakethira bagikia kire kundia kuningithia kura na mianka ya nthiguru ne Kenya ABC ara ABC niyo kethira itigithaniria na register ya ringi kura nkiama ABC nete batera kwithira jokia ngoroke ntuko 30 kweja kwa ABC bakethira betigithaniria na ciria gwitaniria rwimbo runaru rukethira ruithiro adam Eithana ku edrisha o mabakethira baikia kire bunge shonde sha county 47 bunge shonde sha county sha nenkerwa ibatera kwithira shithirania ngoge nyimentuko 90 kana meri 3 ithire kithira kenda role na ruithiro rugitana mbere nyakuna nkindo ja bunge sha county no mwanka nusu ja bunge sha county sha nthiguru ne Kenya shithiro shiringa kura ewitikaniria muswanda ugokeja kwana kwatire batithiro bekinyira namba 24 Nteto iji ikathiriro au eitha bakorokia speaker bonde babunge sha county bakethiro bekinya kinyikinyi mwankaja Nairobi na bethiro benenkanira kope yao kire speaker bunge senate nenya speaker bunge nene kumiraja nande bunge sho ijire ikambire ngoge Geshushiki kia 157 kirendere gikonaniria atiri musono jwa kinyaze kiri karone bia bunge garosho ijiri kethiro shithia Nteto jina mpwe aria wingi bo maseneti nya bunge kana simple majority na gechonko iruthio miro kethiro kithingatirwa na kwa bunge sho ijiri kethiro shitikaniria musonda jojo speaker bakethiro baikira rais garonewe aria no rais nyumentuko 30 akethiro akere kithire gazite thirikari ithiro yikira Nteto eje ntuko 30 shathira nacio rais akethiro nenkaniria Nteto kirinkia ma ABC kenda nabo
bathuranira kure maoni bakomenya nabo kure maoni batere kwithira ithika nyumemeri ithatu ithira atiri ithurano bia thithika na Kenya babaingi baringa kure gwitikiria kana yes araisi akethire icokire no wikira kirore ara Nteto jikina ndikethire kia sheria na kaunti ithire kia thurwa ikiongerwa kana ikigitanwa ntagaro wingi ukenya kwa Kenya batithira bagitikaniria Nteto iji rwimbo rukuthira nchengau na nonto nakuatire Nteto je muthukani jwa siasa ni nyama watho no mwanka ithire na maitiri na mena mira ni nyama ikania kotini ja maingi jora Nteto ya BBI ya karikire nke report na Ntoshero TV kumaji karone bya bunge kengina ngine kineki mshusha Nairobi mbita Boniface Mongera waya Boniface orero kuwa tete katongere bomero areo gavana seneta bunge na MCA rukioneka kumata wekundi na maoni yake na uge boy urodamanto kathumba nende mumero na ti manganyoni atekamenye na kaunti ya Meru yerekerete kisiasa misemo ni antere mwanye kiriro Jumamosi ya ukentere chemo Embe South musemo rero bangini seneta Meru Kadhuri Murungi na yonge na yojore yo bangini mukuru wa gavana Murega Baichu Nterese Southmenti kewetera ndi kuona siasa idakethire yetana mbere nyuma ya mantu ya ndeni ya kaunti ya Meru tukuboyero munini wa rais Rigathi Gachagua na arasema na bunge bo Meru tinga kirima Raim na kile barabara na rutha na rabarire timantu kathumba yigibiti na mbere ndani ya kaunti ya Meru na bitikanire DP Rigathi Gachagua akethira ika muchemo yonge na rais kenda kuona ura kaunti ya Meru kethira itana mbere Phineas Imana ena ronoro kire siasa abunge bambunge nene kuma Meru abunge bambunge kaunti ya Meru gavana wa kaunti una kinyasinita kinyakithira nkubaweta hamwe batikoneka kwithira baina mwerekera yumwe baponde nende bakioneka ndene akango kamwe kuthelana kukimata ya kwambea irekirine Pamberi ndene ambunge ya kaunti ya Meru na aranenderwa tukoronekete kumata rutere rumwe rutungiretwe ni mutungiro wa baraba ingende ne ambunge u rungi na ruo rutungiretwe ni munini wa speaker Mwendali Evans Mawira akiariana tareti bo bakendera bakirungama na ngabana Kawira Mwangaza akiwa bo batina mubango yo kuritangabana itine na kinyamo andike munene kana county secretary batina bata yo murito tongeriene batu as at now tutikuona kwina any reason kana ina merit kana nyarwa leru tutumanya naru kumira but batu as at now au tokaritwinde we have no reason kuthogania gwimpichi governor karirikana boya ya kiumio ki Mwendali na kundikengina ataretie bakaritetine mwandika munene na rubethire bakia lukaira ngabana Kawira Mwangaza webengwa natwambira impeachment tuliambiria ne kiambi in fact kiambi nyato tia ndiye senate kiambi adero ni hao na tutirani anwe i communication tuweka bwido ki speaker then tuambirire ngabana yutokambiria soon very soon MCA wa wandi ya Bogeta West DMK Kyogora amona umbere koneka kithukira bo kathanga bara Kawira nendethira akiumahira na umukatha bo katha kinyane mirandi rethirite akibaikairia ndene ya wandi chiao mbeza cia KRB na tuganitie twinde Meru tute na project 5 million mbeza cia rujo the same utuondie te uringithwa na kuthithia u na ndiga gaka ithinja umenya macurwe mbucari kenda tuka Kawira no mwega riu kana kenda tutiga kuronwe mubunge Mpraburi uronekete kuthambira gavana Kawira metho ethira kireta arwa kirungi na ruiro kuga kaunti ya Meru na koneke kaunti ya Nyambene ndeta kurwandwa yoswa kaunti iuta Nyambene kaunti DMK Kyogora nuakiaririo ntobo ethira kiwa nyonto tiumbika na nirwaria turwa gisiasa rurio kuga kaunti ni ntobo bo mumono ntombomba kuga at this point botiumbika kwa irwaria rukwarirwo turoga Meru na rwakorwa tuge jaruro kwa Meru tujya kuonia ntoba tuge ntoba Nyambene bugenda Kawira makarina ethira kiringaira uge Weru torogwa kwena process yene na yose nchi county imuthorare minya waka kwawe lakini county kaganwa no te process ere marume mutari wangabana Kawira Mwangaza kimantu ya giuchumi nwe Gideon Kimathi ethira itonyaira rwaria ru na kuga ugaibwa county ni kintu ikega inde kwimitaratara irebatire kwithira ikithingatairwa te muntu from an economic point of view omba kurega twina county ijiri personally ndenda muno twina county ijiri na nontwe economically batu tukona resources nyingi ma amborete anto amwe governor
MPs, senator, atongeria bonthe elected na non-elected. John Paul Mwirigi urani mubunge wa gisio kya ubunge kya Gembe South akibwariria augani uma bukethira bukegu na abaingi na muno muno Amiru bari bonthe na nonto bonto bwethira kitarira kia abo atambaru mwanka muthia nanga support ya idea ira umbite kwithe kianjiriria ringi nkulikana manto ito umbite kwithe to yanjiria inya last parliament na inya Thaa hiyo bando this idea ya kwithira twina county yirire ya Meru, county ya Nyambene na Meru sie county yire ngutike ni idea embea abunge bakuma county Meru bakiaririo ntobu bawani betikaniritie na mugambo yumwe antiri ati bakethira bakiwatanira ke kuganwa kwa county Meru na uchiaro kwa county ingi nio ni Nyambene tugwitikaniria na uria mheshimiwa Mpuru augire twina county ijire ndene ya Meru na egita ijire jitere tukambiria mutaratara jwa kuthithia mantu jau. Julius Taitumu oranwe ni mubunge wa Gembe North kiongela au etontobo kinya kwa karatia no mwanka kugethira kukingana ni aredirite akiwa utithi nereo ende ne kenda kongela kigena no tira mumiro na kugunika kinyankuruki kwithira kwenda county ijire ni unstoppable nonto county ijire tuthu county ijire ni resources maya bunga bambunge nene ndi witikaniria no kunika mauku MCAs ba county Meru bethira baikunura yo bakioneka yakabakureana na rendekithia riu lakini MP urakonda kuya kuritaniria ngwe na governor wetu wa Mwata Mbaru itumukaribisha turitanirie ngwe amwe lakini sauti ira nene Meru county ni members baro kuona ba county yara MCAs ba kiaria bawete abunge bambunge ne kinyiba kwenda tonyera ngweyo ya oversight na kuni babatire kwithira bakirekana na boya MCAs ba county ya Meru bedira bakela kia oritingwe bangabana bari bongo bati utonyerwa ko twendenda MPs betu raba ukarambe ibatikane na ngogia kawera ne ruto ni MCAs ko kado kwena issues ne tuwe candidates by the MCAs ibaruta ngogia national government balete maendeleo na nikenda Meru ethore gintu kimwe na turuga tu MCAs batu tutetikiria any given moment MPs batikaniria ngogia cia Nairobi beja kuruta ngogira yetu twaerwe by the constitution turutira antu beto ba Meru na kire burabu kuthundia kire abunge bambunge county ya Meru ni atikinya barabati kuwata ngabana kawira mbaru tukeyore baraithirite bakinya muchimani one yo bubangi endikenda batikirwa kwithira baiku ni bautariria ibaraithirite bakira wa bakanuke mantu yarabethirite bakiwa yangabana na kinya mwandiki munene wa county na tukwiza twakuruka ndene itwirirwa batwe kethira itukwenda kwewa mbeca ire ikugairwa ndene au tukane mantu jara turaugite goro kana twejane mukana undikirinya mwenda kangatura mbite I withdraw statement ciako cionthe ira mbarĩtie nkiuga Meru tĩtĩte boya mbambĩrĩria ũkathia ngavana Kawira Mwangaza nkiuga ngavana ũmwe na Meru nĩtĩte sawa sawa na specifically nkwĩra wa Nteto imbarĩtie nkiuga mantu a deputy ngavana nawe portfolio indekane Nteto uburu yayo ndekenda bwakumi ni kumirite Weru ni atinendi teri etimbaro ya kumamila kadetune Kameru na kinyanga bana Kawira Mwangaza akioneka atathia ni luani MCAs bamwe warabetete na mbere omumeneria no mumurika mubunge mpro aborinwe aitiera Kawira Mwangaza atikona toro kumania na aramanto ya koneka ya thengerete mutegeri thaini kadaita kakuthaira atubweya nontu ya katwa kinya kamwitione Phineas Imana Nteto cia Weru garu esiasa Phineas Imana nontu borono ru woni butugethia tukeoleleo tukuboro kire mubango ya siasa ina Meru itite ke siasa na kia maendeleo nontu siasa ikwambire kinya mwaka yumoyo tathira nyuma ya kura kuringwa mweri wenana mwaka muthiru katone kanya gambire gakonoke ndwete kuraya nchokerete na Nteto nkuluki.
Oremeru makutano kana ntererira kwina nuguchwa ario kagura iratu be kiwango kia guru na maguri janthi ukathangika. CJ Collection ireri daichi suku makutano barabarani ya Meru na Nyuki Highway ruterero Ruby's Petrol Station second floor store 39 nio mutethia waku. Turi na iratu biekuru antu arume na kinya twana bya kuma rongo njo ndukene yetu turugura kuma Jumatatu mwanka njuma kwambiria thaa 2 cia rukiri mwanka thaa 12 ciogoro na ntuku ekiumia kuma thaa 3 cia muthenya mwanka thaa 1 ciogoro. Itwendagia na maguri ja wholesale na retail. Rionga ndukene yetu kana uturingire thimu gukurukira 0791 345 475 kana 0743 045 213 kenda kugwata Nteto nguruki. Kethira uri Meru Town tugakuretera mwankare uri utheri. Uri ntere ingi cia nthiguru tugakuretera na maguri jate kuinyeria mubuko waku. Tugwatekire Facebook page yetu CJ's Collection na Instagram CJ's Collection. CJ's Collection for classy, quality and affordable shoes. I can't say I sing for a living. I influence for a living. I don't take anything less. I thought we are coming to change this situation. Drama unfolding. You are an actress, so keep quiet. You are just a groupie. Keep quiet. Kaput, you don't have to dress in a certain way that is not appropriate. Allah. Oh, 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 sister. Go, sister. Oh, oh. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwa kukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Lisha Milk ni iria rietu kumaja Meru rithondeketwo ni ataramu bakuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria rietu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira nje ku chai bugakenera bure amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ria gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ria Lisha Milk igo mwanya. Gura iria ria Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na maguri ja gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Dating show kali ya Hello Mr. Right imerudi hewani. Season 3 ndio moto zaidi. Will you please marry me? Warembo 16, bachelor mmoja. Sina pesa lakini niko na sura. Maceleb kibao, relationship expert Gertrude Mungai na celebrity host Dr. Ofweneke na Diana Bahati. Hello Mr. Right season 3 kuanzia saa 2 May 6 kwa Rembo TV. Lipia subscription yako ya Aerial Classic bouquet ya 999 bob ama Dish Smart bouquet ya 1059 bob upate entertainment kuruka. Download StarTimes on ucheki Hello Mr. Right na vipindi zingine nyingi on the go. StarTimes, furahia maisha kidigitali. Boya no tweta na bere kurumira Nteto chiwaru themwe. Muteteri wa kiotoke mwingi thronera Salesio awete mukari wa Meru kaitene kana kujirite mbunge ya Meru netwike na maitayele. Kuri na bamo ba MCA baraba kuwata marunga vana kawira mwangaza na bange baikanukia utongeria bwawe. Kumaniana mpathuyi thronera hariwa mukari wa Meru no eterete kuona witina mbere maturene kaitene kau. Na ria nitena Nteto ire ikuwa kiri MCA bamwati kutina mpathuyi atetikanga vana kawira na munini wawe mutuma akiwa tuko ya kiume kithiru ni kwethirane kukiumira mabisa bathirikari ya county ya Meru ario county secretary na chief of staff na kuwa kuri na thinereo atetika babo bele mutugi kare aina Nteto.
Igoro nyuma ya ikaro kia MCs bambunge ya Meru mukawene jumwe taunini ya Mutindoa akiaria thuranira Sadesura ni muteteri wa kioto kia mwingi na ugite kumane na ikaro kiu mukari wa Meru na rashonere na metho jojaire ate mbunge ya Meru na igitukene na ikundi biere kimwe kidekwa na ikugwata mbaru na kengi kekano kia ngavana wa Meru Kawira Mwangaza kira nandi Sadesi akuwa Kinyatta ongeria babari na ndu aciao bakethira bakiurirwo mukari wa Meru na eterete kuritura ngugita kawithire clearly assembly yetu kana MCAs betu be divided kwina timu ijere kwina timu ire gwonka na kwina timu ire nayo ku defend mantu jara jokarikika ambire mwananchi Mumeru mukari wa Meru ate ndwa iji tugichitegera kuraja bagenda guchitumira bauga mirandi etethithwa na tukenda kwirwo ati fari wa piganapo fari wawiri ziumie zenye zinaumia ni nyasi ni untu bwa kwithirwa thirikari emitaratara na mibango yayo ituije budget ni thairo irio na budget et implementagwo ni MCA budget et implementagwo ni governor budget implementagwo ni officer ba county government. So batu kentu kira tu bati kweregera bakuchania na nkuchania iji ni ati maendeleo lazima tu put into accountability turetero maendeleo. Kingi Sadesu na menerete MCs baraba kurungama bakwa gutena mpathu irio gatigati kangavana Mwangaza na Munino wa Mutumanto ithingia Sadesi akiwa kiumia kithiru atongeire kumobisi ni angavana ne bashumire na kuakole na thinereo nabo MCs baraba kwaria bakiugaga utendo wa irio no tethinereo ndene obisi ya governor mbarikanie kiumia kithiru chief of staff atongeretie i-county secretary baumere amo na CECs na bauga thinereo na thinereo ni thina ndene obisi ya deputy governor. So MCs betu bakarija bakwaria orongo igita ria mwananchi akomenya au thinereo batibati twira ati bongo ge ati ku oversight relationship ya governor na deputy governor antu barate abagurene utekapwerio antu bari civil servants korokithurane na ugite MCs bambunge ya Meru ni bobo bati kwithira bakithuja na kuona na thineri gatigati kangavana Mwangaza na Munini wawe na kwithira bagicura thine untairorio na lazima baka oversight mathithio jao actions tiao MCs bati kuria bioria batwere better nereko kana solution nereko ni onto kwa tuika kuna stalemate katika governor na deputy governor inyori tingoge bo obisi ya governor bukareta thina lakini underlining na kana bottom line issue ni ati tuwe Ameru turi aringi kura lazima tuborie maendeleo na rejare ni onto budget irio na lazima implement kuma gicigo mbunge kia Southiment nke report ranto cia Weru ria kwa rito ni Mutugi Kare ore mbunge ya Meru yonekene kwa ukana kumane na bamoko wa tambaru na bangi kuriana na mantu ya ngavana Kawira MC wantunene Patrick Mulioki wete akawata Kawira mbaru mwanka muthia na bwa kariba wondiwe wene bonekete kwelela MCU mebwe baimura akaraithia kwina rwimbo ro Kawira rutina witina mbere ende babati kuona matunda ya ngwataniro wondini antunene Nicholas Chabari ana ripotie Ote MC kinya warota kinya mami amuruketine amba wita kiuta tiawe pekedo babe ke na iba to ekanye to bartrengwe ancho botwerengwe turta unde Patrick Nyambwe de MC olare ukoroeta muntu ya kuwa mama no mwe lare nanga no were ko no nto atitura lare kan kuwa o kwenda wethie barira Patrick Mulioki urani MC wandi antunene ari umwe kwa kuonekana amono akithetera ngavana Kawira Mwangaza na akiuga batiathukana anoe ende akari ibagwandi antunene mono kumantere ejakiruao na alinjoka ibebumiretie bakitheta bakiuga ate kinya wethirwa ngwataniro irio bati kuona abaita ya ngwataniro ino no tugutie mandirio bonete kumania na ngwataniro ino tuona muthe ya county yetu gutangwe mama na gutangwe ke MCC para bawataniro tabo watu tunene tujiba wataniro na ndina thenge mama lakini maendeleo ya kodithika tunene tuyona no for example watu gata public participation la socio que akulugire project ya shari secretary ya last year durante yo project ya barabara ya barabara ntona kwa tu barabara yile barabara itatu barabara milioni
barabara iji achenjiri nonto bangwata no MCA tu na kawira ete ndi baba neke kwa muchimwe abudhi mwake kwa barabara ingi tu kona tutaboya ka MCA wetu ete wonka naye ndiendenge ki kwa mwezi ki kawira lakini ndenge aendelee tutona machara yayo nento ekurita ndenge utie maendeleo turona yaomba kwethira abwethetie tumbukumiria bu tumenya na aritire ndenge na tukuona maendeleo. Kwa hivyo maendeleo huyu akwire na ngakithikari yawengwa tututayona turi antu wawandie tunene MCA tu Patrick ko ete onka tu wale otunika no biwo maonga ke mama tegunda nombi hata tuteana baku pero turakunda tu tutare kunda ya tukuwa MCA na dire wonka. Kwa hivyo akarona bara bakua bakoletia kabana baeta riantu bo maendeleo akaro abona kana bo nonke kawengo kithanwengo etire wonka nonke we baetheta ankoroki bakiuga kinya maendeleo makaima babangiritwe kuthuruthika antere-inu cia kwao imarikitie na kugaruranwa na guchokua ntere echingi indi bakimaka kinya gwandia ntunene iri ugwati-ini kinya bakugukanwa akimutere batu tukua kinya gwatana tu MMCA igae kuja ngwitwa itwana maendeleo kitora tukona MMCA yaba imenti batana tangu ikitwa kwa tungwatana tu kathina kutuka batu katukanyanyaswa batu antu barutera sa antu balinjo karutere tunyanyaswa nonto bangata MC na ngabana wetu ni twai barabara ira tukono linjoka area na bibi ndiaritie barabara ucio ithatu ni sensio te mwere kuno ciaendwa kabalabala kamwe na agerindara na MC aumite. Kwa hivyo te aki kusensia mirandi yonde barabara ithatu yabuyo sensio no ichele twatiro mwe kuma antora ya kiruao wandi antunene gibe north betan class Chabari. Minista wa karibu ndene Profesa Kithure Kindiki muthenyoru arina kinyite ntere cia Shakahola mundene yo chakama na arane mucie kumutumeire nyumo Pastor Paul Mackenzie akiare Kindiki ne kirite mabisa baraba kurita ngui mwithuno yu kenda kuonoke meyo na kinya kuthikura mirere kwirikana kuthikwa ni Mackenzie na athiati bawe We are coping again. We had spoken earlier in the morning and said most of the things we needed to say. Today we began at the sub-county hospital because of the exercise that is ongoing there. But we thought also it's important for us to spend time with the team that has been responsible for the search and rescue of the survivors of this horrendous crime which has been committed against the people of Kenya. We have had a lengthy meeting and interaction with our team. Our search and rescue operation and take it to the new level. And what I can say is that the phase which we are going into now for the search and rescue is going to be a little bit more detailed, in the sense that we are going to make sure that we comb every inch of the land that is available here. And for that to happen, we have to increase our personnel and the capabilities we have here. So in that regard, we are going to open several security roads within the ranch, effective immediately. And these are roads that will assist us to mark the entire property into smaller compartments to allow ground and air search that is thorough and definitive. Let me greet you again. Good afternoon. First and foremost, we have come to say jambo. Ni chunchi kebitano hakika ritoba CBC baraba chidhara dhine na ibo bomba kurito bongwa na mpwe
bone kuringana na ripoti ya CBC iria inakandidatwo ni kundi kia Zizi Africa Foundation amona arungamiri ba kithomo na ara kikuonania ni athomi chunchi ka ithanthatu akibongo baya na iteyo bongo ko bongwa. Samura Geshima aina Nteto nkuluki. Kere ochunku boraboro thitwa kere aritwangiri 17 bagatigatiga okuruba mianka 13 na 17 bakuma county 20 aka Kenya na batano gake kuma kire anaigana baraba komana na mathina mwanya bari na woti bakumachwira ngerekana otwiria bobo thitwa ikiama gya Zizi Africa kira kire rungu rwa Regional Education Learning Initiative ara akirekeria ripoti yenu murugamiri wa ikundi eku David Alela akomeneria ukinyanirwa bwa mutaratara wa kithomo wa CBC akiwega burendi muno naibu buretete kunyerwa guku. This tells us a lot when it comes to our reasoning. It also tells us a lot concerning the education system that we have. Are we able to reason outside the box if at all we are faced with any problem? Nkruki katika arito baba ibadhanda tugaki kwegana ibobona niti kuwata ndoni kiri anto barabangi na kenda kwegana ibobare na wotani bokwe wataki mudhoro rabagitarwa ikyo tumi bingi kuona na bani nibashokire kuwa bena mantu makwibora kama tugutana gichonko mono suicide cases kethera mwana ara atiko methenere muke niriku akirigirie bora agatetheka kana makwirutaku akona mwisho wake nukinyira kathia keboraga. Nkruki ochonko ni bobo iboraithiritie murutaniria wa wera wa mbeombithi baba na barabangi. About 10% of our learners that are able to collaborate, and you see now collaboration we are able to deconstruct it into different sub skills like communication that is working together, but there is also the perspective taking. Bakwatara to ben karinji bamenyete no baruta wera bari amwe indikisi kathina ga kujira utikone mwisho waku wa gutura no waraniri na ungi ukethera thina yaku no teithio kiriwe kuri ndi aina thina tera na batethania na umira kirio hende awateri barwangiro kithomo bonde barana achiari arimo amwe na rugameri baithomo bari urwa bawatanire kenda batetheria wetithia iwango bibi iromba yakwa ni stakeholders bonde bari aga kinyanto ba media na bantu batushubiriti ndani ya Kenya tugwatire ana beto na kuthikwaria nabo ni kana bamenye kurikanu thina tiko utuma tuika ukaruta maisha makuo. Stakeholders of education who matter, particularly the county government no tunia watiri the education na grassroots ECD baombe ko develop mikakati ya kumenya au borabaga support mwalimu aombe kumenya programs iriko kulingana na development henji ya na baba bari chukuru what kind of life skills can be developed and trained kire arimo baba nikenda bomba kwigwa baga instill life skills ino kwendeka appropriately. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishima. Kendo kinyaniria Vision 2030 ikundi kathumba bitibe kithirikari nibi yiteamo na kwarandia na Meru kathumba mantu mwanya yetana mbere ndene ya matura yetu bakiaria watimbaruba bawete kwina matali kiri mantu ige kithomo na kinyakiri rwangiro gima na yake ya kuyukwa ya ukiria matura uthuri murioki aina Nteto nkuluki. Ikundi mwanya bitibe kithirikari bijitamwe nikenda gutegera mutaratara ndo gutigira mwaka wa 2030 ndigure kutho ikinyaniria witina mbere kirantu ari ikundi mwanya kugurukira maburi wa SDG bijitamwe nikenda gutitana nto bantu jaja bwa mbere bagwite kithomo kyo kitongeretie ndo ndo babengi bombete kona kithomo bakiwe mwankira nandi bantu jegyo gima mwiri na ntano ciari bano bugitana mbere bado no jagwitana mbere. SDGs ziko linked to agenda 2030 tumebakisha 7 years kufikia hapo, na kwa zile goals zenye tunafanya vizuri sana ni kama education, kwanza kwa hizi lower levels hapo tunaendelea kuachieve gender parity, health tuko nyuma kidogo, na pia yenye tuko nyuma kabisa ni ile agenda equality, kumaliza FGM, kumaliza GBV. Tozantano tiana bare tokolitano kinya tugeta machukuru tweritanaga tugeta makanisene tweritanaga kenda rebetu mbae 2030 bakethira bakomenya asara kana fainda ya kwethirwa bakethithirwa mantoja amna bubu bagwireke batanandi nikuthirio kya nontu nibuka gitaga kaingi bukureta ndwa chekinja mbathukano cianja na cio tieja
maita ja maingi ne onto bakwithirwa anto bena ukia na imbugire ukia ura tomba kuthiria kana gwitezira ukeja kwithira nonere imbeta gitiumba gugutethia na utena mbeta ukarega kumenya inyoka anda mite yaku 10 no wendie mite eu no kona gintu gya kuria na gya gwitethia irombana ni kithirikari na inya ikundi bibi kwijamwe nikenda gutiga kiroto gikukinyanira mbere ya miaka 7 itathira. Serikali inafanya kazi with other institutions, the private sector as well as NGOs to make sure by 2030 tutafikia hizi goals, because in 2030 sisi ndio tutakuwa wazee your time, so tuna aim kusukuma our government na pia other CSOs waweze kufanya the right thing according to the community na pia kuweza kupush the environment, kuweza kupush every laws and policies that are in place for government, for environment and for every other conversation yetu tuko nayo hapa leo. Na tueshirikiana muno na county government na national government kenda policy ira cionthe tukusukuma ao kana tukama up nacio ciomba kwetha cie effected ka ni kuritithwo ngui na ara ni thirikari county na thirikari ira nene. Arabu anene betu ba thirikari na bora batutongeretie bagetaira baju tubaripota kila kitu kila wakati inyabobe na metho utwe wandikirwa embura endi note muntu utathomi ote ntuko thirikari etangaza ntukwe kwandika bia na ndanto batumire senses ciao ira murungu abaete batwitere ngugi kenda na thirikari yetu igokira tumiende. Nkiripotera Weru TV bitabuthuri Muriuki. Nyuma ya Azimio kuwa bateta na mbere na rwariro wateatiko na Kenya Kwanza nende nkiamera ya erongwe ya kwaremantu ya thirikari ni ritite ntumiri yayo ntuko ya rware ntere isuishile niremine kuwatanira na Kenya Kwanza bawete bobe tayari kwarania kaita konde ndi Azimio ni baba kumiru twiro Antoni Kathenya aina Nteto nkuluki. Ntuko imoto nyume ya ngwatanire ya Azimio etongeretu ni Raila Amolo Odinga kunenkana ntuko 6 kilingwatanire ya Kenya Kwanza jamwe kila kuonekana na lwale gusokela ngwatanire ya Kenya Kwanza indi ni basokeretie gwitu kila mwekerigite wabunge ba Kenya Kwanza kililo alilolo mubungu wa Tharaka gitonga morugara kile ngwatanire ya Azimio kuthithia nigwe kila iligire bingi bia kuingila lwale lolo aidha bota Kenya Kwanza beta yali kuthina mbele na lwale lolo mpaka lele kionekia mathina mala mbele yao gikonekana. To our colleagues from the Azimio side, they don't put unnecessary roadblocks on the path. Remember, it is not sustainable. It is not even in good faith to start with one demand after another demand and with ultimatums in between that if you don't do this, we will halt the talks, we will suspend the talks, we will actually cancel the talks. We also wish to confirm as the Kenya Kwanza side of the coalition that we are always ready for these talks. The talks can resume as early as tomorrow, next week, or whenever we are informed by the other side that they are ready to resume. Naona kethiro ngwatanire ya Azimio ninenkanite mendekithia kathomba male kwenda maingwa Kenya Kwanza iluga watho no possible ningatilwe ona mbere abetikaniria kana balegana na mauntu mamwe. We haven't said we are going to concede to any demands. We have also not said we will not concede to anything. Just the way they have also said they are not refusing to concede to anything. These are talks. They are negotiations. All right? People come to a consensus somewhere in between. But what you want to say, especially IEBC, remember it is an independent commission, which means it takes directions from no one apart from itself. So as we discuss IEBC, we must also be within the realm of the law as regards that particular commission. Kulingana na mubungo wa Tharaka, bakethiro bakiandikila ngwatanile ya Azimio kubalomba Pedro bagitirima na musemanio muthenyo mambeli kiuma tuthiete na kona kethiro bakariri mathene male makumela kenda lwalia lolo luthina mbele. We want to have these talks at arm's length. At arm's length means we are equal amongst equals. No one is bigger than the other, no one is smaller than the other. I will, as the co-chairperson of the talks, give my co-chairperson, the Honorable Dr. Otiende Amolo, an invitation for a meeting under clause 34D for Monday at
2:30 p.m. so that we can again talk and see how far we are able to reconcile on any differences, which differences in our view are not irreconcilable. In as much as we feel there are certain roadblocks Azimio is placing on our path, we are competent and confident that we surmount those roadblocks so that these talks can actually go on. Because we are committed to the talks, we want the talks to come to a fruitful conclusion. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Antony, Rangi wa Kathenya. Piboya Antony, au ni utukinya muthei wa Nteto citu cia themo gucokera nkatho na tuboko thawathanite na uni tuwatire uterero ngoro studio kiri mubango yo waro siasa. Uni beto Mutembei Edward, matoa mathithi ukari Purity Richard. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya